broholi ningshiya milu kacha a kapana awe makhangche legshi katang mavai mana o vere bingwi vere li ningshiya milu kacha awe makhangche legshi katang mavai mana la mashing shaka tumada taruk duija akhoi na khani remake up the archery kamdaya bauping State with Tribal Affairs and Hills Department yang Sangkhavai Minister Kathar Kabang Sangluda Manipur Naka Youth Organization at Timan Sahara Gamjong Districtly Illegal Immigrants Tingpanga Shamati Langaira State Shokarna Deportation Process Zadmamand Humanitarian Aid Maleilak CM Piran Hangaira Local entrepreneurship kalalan sinrin we pekar kakui soyam product ina yangya product na okruli outlet shoyer. Like yangator, archery the Tangkhul Express we pau Wungramphi Ngalung ina pa midalay pau ping may sai na nganangarumsa. Manipur Naka Youth Organization MNYO Chief Minister N. Biren Singh Makamaya Pongshokta State with Tribal Affairs and Hills Department Katakin Otsang Sakawai Timan Sahara MNYO CM Memorandum Misangda Suyung Suiva Masakapai Timan Kani Sahara Karesada Katakin Tribal Affairs and Hills Department Kala Horticulture Department Yang Sangkawai Minister Kathar Kabangsang Lu Jihara Kalachin Naka MLA Likapang Kwilu, Kacha Angareti Yang Naka Now Magna Department Jimatada, Yang Sang Shabrada Youth Organization Jinahanga. State with scheme Kala work programs wuivang kakshok high fund mikishokli atam zang na hira kachila MNYO na hangda delay kasajina beneficiaries maleilak tribal hills area bamwi mipingli satsi dalay jihira. Department od mashok lalay da kalehi MNYO na ministerly penda atum na od ngarut makasawi vangay na yarili satsi dalay kachila hanga. Rijum now being welfare wuivang kala inequality suita kawai shorkar na saram saturad youth organization jina makamaya panglagi na pongshokaya. Totring Ketang now President kala Momo Dandaga Vice President Wishoy Zangda Memorandum Jina Manipur Katana Bingli Matuk Kawai Kakatong Masahira Timang Eina Sakapam Atam Kanaira Gachi Hangda Otsa Kaina Sakawai Manipur Naka Youth Organization Shokarali Kasirairo Pauhi IT News Li Sampanga Manipurli illegal immigrants Tingpanga Shamati Hangpanga Shini Kada Taikriera Jitalay Mashingi Chief Minister N. Biren Singh Exli Post Kasa Atishuda Kahangna State Shokarna illegal immigrants Tingpanga Shamati Hangpanga Shini Gamjong District Lishan Kriera Ji Mashinji Achahon Directioni Tangina Tangdoina Chewing Ajali biometric data mi Tingpanga Shaka Hangshini the Kutumi Kriera CM Singh na Post Saya Kala atumni Jihoong Kawai deportation process Nzatalay atumni khangachon State Shokarna humanitarian aid mitalay the hangsanga Angareti Sakla Kahai Ngasalala State Shokarna sensitive salak na yang sangdalay the CM Piran hanga Local entrepreneurship kala itum kala tawilan sinrin wuivang kapa pekar kwita soyam product na yangya product ling shikta okrul pungritang le outlet shoyer UTC RMAs we katomtheilak zangda soyam product ki Angel AAs na haupok laka Catherine soyam PAAs na yang sanga BMFME scheme with kapa singkwida horticulture award shikajin soyam food si abam yui agro processing sector li mga kawali kazang sampang dalay soyam product ena yangya product khani hinang shikta sada kalehi ari hon wuivang mang maningla rakra atam lila masatsi ki kichi karing karak ningrin nina local resource shijin dalay the pekarang sayap Lupa lak chikowi akap akai kwisangda Avenger chena itum ngashanwi warli arihonwi akap akai ngarum kwida Okrul District we Agriculture Landscape Global Stage kwiva kawai sadalay
outlet target angaran angye chiwi khayawo UTC RMS we somibam soyam foods li we lungsan li maya khangai pongshop te katom jithayer ishiwui otur ping ayar ngaleli yoshokpai sadu de okrul district we shomshirin ngata te de leide khalei we na sakhui kapai tara khalei de khalei maram li kasat sanga Musowo Okrul ATC caretaker Chairman Mark Luiting local lansinrin mataming sakta khalei hili katomda abam hili sem kakhui leisak chungmei sasho kawai kasat sanga entrepreneurship hi matalak eina katom abam abong khira kawai kala bengwe na katom kametar ka sa maram lahang sanga soyam we author ping masang la Amazon lila sampangawra chidalai Ashiwi author packaging Manipur Chief Minister na Tharkat Kamida Masang Ranga Chithada Sada Soyam product ping India Makan Shokta your pai ka hainaji Kazip Chili Okrul District we entrepreneurs being Tangwi Chairman Shimkur Musot Naukala Kakatom Nau ping Tatai Dina Vazanga Football League season ga kanya we match kani ayalung sanlag in ngariawire Okrul District Sports Association we katom kami azingli Meipung Foundation na makok kami nga hanji Okrul headquarters ngariaw pungli rungmi talay Aya hunpun pungjam Football Association HPFA na Haukok FC sakjang da kangatakli HPFA na langkai akamatay da yuyawa Captain Shunjangtan Rukuina Tand, HPFA na matalak in ngarewa, match Julie Cole Taikasanga, HPFA we Somishang Shirak the man of the match Mingpo Sampanga. Ayawi match ka kanyali Meipung FC na United Brothers FC Sakjang Rokta, ni mayo masyangvu we mangay na Meipung FC na yuyawa. Kala wuivang ni mayo na man of the match Mingpo Sampanga. Meipung production we COO Sema KS Ongshi na kahang lik makok kamenji itumi alung li later clay country take teamna ping ni katom mikhavai mang ningri ne na kasana ngahan hi life chuhom ni da yaru na take a kwi machut ka kwi sampang da khangreo na ping wuivang ka pha exposure ngasara ka chi Sema na hanga Football League season ga kanya hi karam kachang we tarik akathang haupoka kala tarik makata phangathang gupsangra League Championship hili saman lupa 2.5 lakh kada high midalay ngahan jui semi final tarik makathang sara Kayu Shili lupa 1.5 lakh kala semi finalist kutum shili ting makarib miraji sharuko kwi team saikorali lupa ting trada phanga mira Arirui with team saikorali chali very how FC na mangali zatalay achi repay FC na very how FC ngator bung trata akhali ngariora ngushun bung knili NERAU na haukok FC ngariora Football League season ka kanya hi Okrul District we country tay ning kasang naw tara kana lungsan lag in yangarok talay CNC WTR na makok mida achie na akama Okrul li Tangkhul leaders prayer submit rung kawai ngaranaira Sehag sa gazipchi UPC church li rung mir Jericho Pako Kibana Sakaira Kachi hina Tikui Sada prayer submit chili Reverend Dr. Charlie Remai Mission German APPF Reverend Seksim Kasar General Secretary CNC GPRN VS Atam Deputy Ato Kilonser NSN GPRN Atum number 2 me Sada Zangdalay Tan Megasali Reverend Apang A. Shimray Chairman UTPCI Kala Reverend Veremi Zinkai Pastor Kankui Kuno B Church Lazanga Karetang Gacha Achi Ragzang Kala Mingjan Gasa Ngator Pung Tarai na Hawokta Ngashun Pung Kani Washungra Kalachi UPC New Building Nisaraji Ngaya Kokrum Ngazin Pung Turukli Langjin Sahai Talay
ka khania thang kho ka khum meina sai ha ka sa ngathor pung shirt eina thuida ngushun pung a khoi na tang da lera sai ha ka sa zip chili church kala long naw ka thana bing yur ka thana bing raki ka chi makhok mewi angaran angi la chitei mia Gamjong district li khalei huimene thana li khanganang khangazai otsak marasa khawai kala village authority li matung makanda mikhanam otsak masami khawai saklagi na kapo shokaira village authority na chanbao ko shok atishura tui ka hai khaying tarik makada chishat matang huimene thana li ring nai khu khani ramphoi kala ningjo village we rijum now kachi ka thana nganang khangazai khongazar otsak rasa oji achot chili huimene thana rijum now kharik vi mathun ne makapen kala maring ka pha ka chung ka phong shokaira Jingri eina bande khalei ram khili ayawi mina hithatar rasa chithe khalei hi huimene thana richumnao pingwi sentiments like chunga satsing sakaira de kapishoka Hikatha mukhngutun otsaki khnau khanale marasa lui khawai tangkhul luyamli leida khalei richumnao kachi veli khangaka wainang soda huimene thana hila tangkhul naka longwe azingni shian jigan jekchin la kaina mayon naka pand khaleya khu akhana kachi hila chithemia langmeida kachi katha khui mi pingnala huimene thana village authority li madung makand mikhanam otsak masami khawai sakla kaina appeal sahaira mashid manola kala chingri ena oktri karum kichihi huimene thana richum nawi ka hauna da headman shangri shitung nakapi shoka Security Force na National Revolutionary Front of Manipur NRFM mi katra akatukuyere shoktang zin Rims Road Lamfelpat Imphal West District li Right Vada Mipachili Regional Institute of Medical Science Rims Gate ngalem ni tukukwinaji Katraji Haisnam James Singh Hod Ana Imphal we apam ngata te tali tandi na lupang shaik zat ot sarashum hairasaya da hanga Chawon tangwi jina kumhili NRFM katra tukwi kareng saya NRFM hi read the United Revolutionary Front dala zat sai pau hi eninaw li sampanga Imphal International Airport we airline Traffic Control ATC Tower Approach Control Procedural Unit Kala Aerodrome Control Unit Haimier Units G Airports Authority of India na Tarkat Kamida Dignitaries being General Manager Civil Engineering SH Adil Kala ATAs in charge SH Subrata Halder Kala Airlines Saikorali Station Manager being Angaran Angiye Jilivazanga Reader Aerodrome Control and Approach Control Procedural Unit Ngurum Sada Air Safety Lake Hub Leisalala Ka Ara Approach Control Procedural Unit Ngatei Kahai Hina Overall Safety Measure Pakame Kwikarang Sayaji Imphal Airport Matami Kavai Samita Khalei Kalakutomi de Khalei wuivang SH Rajmani Verma DGM ATC na Ningshiya Pongshoka Congress Kathana Sam Bitrotana India we apam Atishura mi pingwi zakui maramli kamatui wang puksa kawai Manipur Chief Minister and Puren Singh na legal option yung pokair. To short he, the statesman we interview li Chairman of Indian Overseas Congress Sam Bitrotana India with diversity maramli matui shok we na haupoka. Bitrota na diversity maram kamutuili India yaka diverse kasa Zingsho shong we mean Chinese kata Zingdun shong we mean Arab kata Ado shong na Kajarashi kata Kala Aze shong na African kata Ngalei hila koka sada haipai the hangawa Bitrota we tuiji racist sayada Bharatiya Janata Party na Mamayatura Congress Party